بله تماشاوان برز درخواستنا کنگره چهاردهانی پارتیا دموکراتا کردستانی لگل میوانی خواه ابراهیم کوجرو سیاست مدار گوتو بیش دکن برز ابراهیم هفته باش بس پاسی روت میوانی میل درخواستنا کنگره چهاردهان یه پدکه چاواتی نرخاندن و چوبه های یک جرهی کرم بکن. بله برز ابراهیم برز ابراهیم اگر تو دنگم دبیزه درخواستنا برز مایکا تا هاد گرتن اگر تو فکر ویگل کی باش به برگ دنگ تا هاد برین ام دنگ تا نابیزه برز ابراهیم اگر تو مایکا خوفک وی باش به بوگا ام دنگ تا ببهیزه دست اگر تو دست خال مایکی خوی گل کی باش به ام دنگ تا نابیزه مرحبا اvar baş. Serçava gelek bxir. Sabi. Den hat ver ne? Brez kamera te ji hatiye girtin eger kamera xwe ji vek gelekî baş be. Ha belê. Serçava. Kerem bik. Ha spas. Destpêkê da ez Kongra çardemîn a Partî Demokratîk Kurdistanê li her gelê me li çar parçeyê gelê me pîroz dikim. İro rojaka gelek giring bû taybetî kongre li Duhokê çêbûye intizanekî Partî Demokratîk Kurdistan partiyeka dîrokî ye di sala 1946 da di dîmenê a damazdandina komara Mihabatê Kurdistanê da avabû dibin serokatiya Nemir serokê efsanevî millî Mela Mustafa Barzanî da hat ava kirin. İntizanekî Partî Demokratîk Kurdistan di şertê gelek taybet da piştî şerê cîhaniyê duyemîn ava bû. Vekî partiyeka kitlevî, partiyeka cemahîrî û partiyeka demokratîk ava bû. İntizanne ku li pişt vekê damazdandina Partî Demokratîk Kurdistanê tekoşîneka gelek dûrdirêj heye dikarim bibêjim ku Partî Demokratîk Kurdistan li ser mîrada Şêh Abdulselam Barzanî û Şêh Ehmed Şêh Mahmud Berzencî Şêh Saîd Pîranî Halide Cibrî û dikarî bêje ku Seyyid Rızayê Dersimî hatiye ava kirin. O Partî Demokratîk Kurdistan intizan vek misyon nebes partiya başlığ Kurdistanê ye. Partî Demokratîk Kurdistan dikarim bibêjim ku partiya tavayî ya her çar parçe Kurdistanê ye. Piştî ku Partî Demokratîk Kurdistanê ava bû dikarî bêje ku li beşê din jî sala 1957 da li Rojava Kurdistanê di sala 1965 da jî li Bakurê Kurdistanê bi navê Partî Demokratîk Kurdistan, Partî Demokratîk Kurdistana Türkiye û Sûriye hatin ava kirin. İntizanla beriya wê jî Partî Demokratîk Kurdistana İranê ava bû. Lê dikarim bêjim ku Partî Demokratîk Kurdistana İranê, Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê vek nifşeke û dikarî bêje ku di nav yek çandekê da ava bûye. Ji bona vê yekê damazdandina her du partiya jî Mela Mustafa Nemir serokê Nemir Mela Mustafa Barzanî dikarim bêjim Kadî Muhamed e. O Partî Demokratîk Kurdistan vek rêxistineka tekoşer ku serxabûna Kurdistan, azadiya Kurdistanê qazanc bike hatibû ava kirin. Baş birêz yani bernama pedekê beriya kongrê çardehan bi çi rengî xizmeta Kurdistanê kir û ew ji em bêjin pîlanên dijminan parastiye. Tabii ki yani li dijî Partî Demokratîk Kurdistan her demê dikarî bêje ku ji bo tavayî milletê Kurd bûye sembolekê û dikarî bêje ku ji hemû vekê beşê Kurdistanê re roniyek daye hemû beşê Kurdistanê
و پیشکتنا پارتی دموکراتیک تکوشینا پارتی دموکراتیک کردستانه جالیه چهار دولتین داگرکار داجی انتظانه و کرسکه هاتیه شوپاندن her deme ona ditiyor ki başla ku tevgera neteve ya başla Kürdistan'e taybetici de bin Serokatiya Parti Demokratik Kürdistan'da şoraşa ilone pişti şoraşa ilone ava buyuna otonomiye Kürdistan'e ku ser Kürt bun le başla Kürdistan'e bu bun server u destelatlar ev devlete dagirker yani Türk binci Türk devleta Türk İran u Suriye ji جوه ترسیان که مدل عالیه پارتی دموکراتیک کردستان بر پیشنگل نمر سروک افسانوی مل مصطفی باردانی دا اوتونومی آبابویه جبانا و اکیلی تکاری بیجه که او ترسیان که همو او مدل یعنی او طرز او رولیا لباش دنجي أبا بجبونا بك هرت خوازم بحثا بيك بكم إبرز كوجلو يعني برسيارة جرينج واتيا بدكي بوي هرسي بارچين دنيا كردستاني چوبو قالو يانجي چاوا بارتي ديمقراطي كردستان بشتوانيا ما في كردان لهرسي بارچين تنكر انتظام بارتي ديمقراطي كردستان her deme li beşedin xabat û tekoşîna hatiye meşande piştgirî kiriye. Mesela avakirina damezandira komara muhabat a Kurdistanê da serokên nemir Mella Mustafa Barzanî bixwe ez vek damezdenêrê komara muhabadê yek ji damezdenêrê komara muhabetê Kurdistanê tibînme û tizane ku wê demê komara muhabadiya Kurdistanê hêza kavana pêşmergayî leşkerî tune bû hêza leşkerî hêza ki dibin serokatiya serokên nemir Mella Mustafa Barzanî da bû ji bona wê ke her demê bû piştgirê komarê ava bûyina komarê û tu demê jî müdaxala nekir ji bo ku komara muhabadê Kurdistanê pêş bikeve tikarî bêje ku Kadı Muhammed ra serokê komarê ra her deme lehevkirî bû û her deme jûra jî rêzgirtî bû. Yani tu vextê nekot ku ez hêzekî çekdarim ji bona wê kel komara muhabatiya Kurdistanê müdaxale bike. Aynî hemen damda tikarî bêje ku li Bakurê Kurdistanê jî ji bo ku tevgera neteweyî millî pêş bikeve çi ji Partî Demokratîk Kurdistana Türkiye re bûye alîkar û ji bo ku ev tevgera pêş bikeve lê tu cara müdahale nekiriye. Yani ne gotiye ku Parti Demokratik Kurdistan'a Türkiye embeniz Greday Parti Demokratik Kurdistan'a Irak'e Parti Demokratik Kurdistan'a ve ambikari müdahale bikin. Ha na le pişkiri kirne jibo ku pêş bikeve tücara müdahale nekirne gotineki Parti Demokratik damama tera menake برسيارك دن يعني بشير درخصنا كونغر كردستان ويتيكا في تشوقنا غاكيدا وحتى تشرها ديكي ام بيجن برنامج كونغر چاردهانيه بدكي باندوري لسر هفكشا سياسيه كردستاني بگشتي بك hiç şüphede ki Kongra çardemin A Parti Demokratik Kurdistan şartı gelek taybet da hatıl darxistin yek untizana Eurol Rojolata Kurdistan'ı Sarıldanaka sivil heye taybeti pişti şehit kırına untizana Jiyan Amini geleme o refistinin siyasi refistinin sivil junu mer civanın Kurdistan'ı untizanın hemberi ve raperin çekirin av raperina tırnav Farsa'dan nav Belüciya'da tırnav Araban'da Azeriyan'da balabu İro Sarıldanaka'ya Jibona ve ki tıkari bejü ki ev Sarıldana aslında peşeroje jiboku vek model untizana ki Rojolata Kurdistan'ı devleta federaliya İranî tibareze ev برنامه Parti Demokratik Kurdistan ya Cembeciliği Partiye Kurdistan'ı Harama Federaya Kurdistan'ı jibo ve şartı taybette Irak'ı şartı gelek taybetene yani
تکاری بیجی که حکومت کان نه آوا بو حکومت پشتی کریزه که آوا بو سرهلدانه که آوا بو هلبجارتنا سرو کومار دا رولا پارتی دموکراتیک کردستان سرو که کردستان برز مسعود بارزانی که نهاجی جنوبا بو سرو که پارتی دموکراتیک کردستان که امی پیروز دکم جبو کردا حکومت که پیروزه که گرینگه انتظار روز آبا کردستان هدیه که پرمزن جبو روز وکی پارتی دموکراتیک کردستان هیه لیورا پارتی دموکراتیک کردستان همو بشه کردستان جالی خلقه دا پشکری تکرین جبو به بیلیارن پارتی دموکراتیک کردستان و کار بارن که باش بکه برنامه که در قهوله تاثیر توایی هر چهار پارچه کردستان etke. Jibona ve tikari bevci ki bernama kongra Parti Demokratik Kurdistan jibo hamu gel Kurdistan'a giringe hamu gel zaten hediye bu ki demek ki dur derece kongra Parti Demokratik Kurdistan'a avana ve her çıkas her sal tikari bevci ki ji kongre نمایت گشت برز کوجلو گلک سپاسیاتت کم زور سپاسش بوی سیاست مدار ابراهیم کوجلو تیرو میوانی مبول سر و بابت گلک سپاسیاتت کم